Strip je jedno vreme, bar u Srbiji, bio potpuno marginalizovana vrsta umetnosti, što je rezultiralo i manjkom kvalitetnih izdanja. Na radost svih ljubitelja devete umetnosti, odnedavno se u Biblioteci Šabačkoj mogu naći dela kako domaćih, tako i stranih autora i to u luksuznom izdanju. Biblioteka posjeduje i značajne stripove domaćih autora kao što je Aleksandar Zograf, Aleksa Gajić, Đorđe Milović, kao i svetski poznate autore poput Roberta Kramba, Arta Špigelmana i Neil Gaimana i drugih. Fond Biblioteke Šabačke biće još bogatiji strip izdanjima, tvrde u ovoj ustanovi. Zbog toga je organizovana poseta strip salonu koji se održava u Beogradu. I nadamo se da ćemo ostvariti lepu saradnju sa našim strip autorima i izdavačima kako bismo ih u nekom narednom periodu ugostili ovde kod nas i našoj publici upriličili dobro i kvalitetno druženje uz razgovor o stripovima. Interesovanje za stripove prevazišlo je očekivanja zaposlenih, a nije neobično što su podjednako zastupljeni i stariji i mlađi čitaoci. Ima dosta čitalaca koji su i po odmaklim godinama i interesuju se zato što verovatno to njih vezuje za njihovu mladost. Čak sam imala situaciju da se jedan gospodin učlanio u biblioteku samo da bi čitao te stripove, pošto su mu inače ovako nedostupni, ali me raduje i zainteresovanost mlađe publike, iako su zainteresovani da čuju i dobar savet, tako da smo veoma zadovoljni odzivom. U prilog popularizaciji ove i dalje marginalizovane vrste umetnosti, u Biblioteci Šabačkoj ističu i segment na sajtu Knjigožderi, posvećen stripu. I na toj stranici svakodnevno se mnogo mladih ljudi interesuje za njih.